we county yo James Ondicho Gesami abagakobwa gusabagakora umurubiri bwo tukachineti go cyachinsemo ime county yo hanimo no chinga kiechiga campaign yo gukora uburere bwa malaria bugendete gukorekana uko nakora sensemo ya Nyamaiya nigo ainikebna serikali ya county ya Nyamira negendete kwirubira bwikiranu asoko ainekebna amaliogo na chikutoka ase chinyagitali. Tunataka kuangamiza malaria Nyamira, na tumeambiwa ya kwamba Nyamira South the percentage iko juu. Leo tukipokea neti tunasema ya kwamba tutumie neti vizuri. Sisi zote tulale ndani ya neti. So we have registered quite a number of households. About 170,000, we shall provide nets from today for the next 5 days. We hope that in fact you will go to where you are going to collect your net, upate your net. Na iko watu wengi wamesema these nets are not for chicken as chicken nets. These nets are there to be used. You sleep under the mosquito net, particularly children and pregnant mothers, so that we reduce this menace of malaria. Abantu baito mbawasa ko ugenda bajugutumeka tineti asenjere tabwenerati. Onye umuntu agotumeka neti ase akouta o make sure yes sibirie utumeke kebande nyebeka ase kiririkere yo mana ndanda gutumeka. Kiara yoke go chafuka na nabakoreta dikuba lisundwa abananyo oyo yesundete ayesunga biya ta kobeka ikitaye cyeto to gutumeka cyekinta bange akarti abwatiro modo no chikogera kinyumba cyaye gusabana bageranye dona boto bane ta korenda so kobeka etaya yaberare neti ye karne nairo ne kubato modo basi abande bali bakoira chikaro kende cyabakinyinga ke mbasa wicwali babekere kinga ko na kibakorenda kibasoko kigi kabichi bagacha nande yuko tumeke ngakiende bose bakonye bali batanyora